Abantu bakunda gutembera hari byinshi babona abadatembera batabona. Noneho nko mu isi tugezemo hari ibyo bizajya bigora ko umuntu yemera ko ari ibintu bibaho kubera ikoranabuhanga. Nitwa Nonshitsi Cedric. Uyu munsi tugiye kuganira ahantu hatanu hatangaje ku isi. Kandi subscribe, share na comment kuri Eagle Magic TV. Tujye tubana uko bukeye n'uko bwije. Bahe ikaze rero. Ese wifuza Eagle Magic TV ko yakora ibiganiro bigiye bitandukanye? Byandika muri comment ubundi bazabigukorere. Bimwe muri ibyo biganiro ni ibiganiro by'abasitari, ibiganiro by'ahantu heza nyaburanga, amakuru agiye atandukanye ku isi yose. Kandi wifuza kuzamura impano yawe, bandikire muri comment bakugeraho bidatinze. Ahambere hitwa Worms Cave. Ubu ni ubuvumo buherereye muri North Zealand, buzwiho kuba iwabo udusimba twaka ari twakunda kwita inyenyeri. Buzwiho kuba twaka, ibi bituma bugira ubwiza budasanzwe kuko buba bucaniwe n'utwo dusimba. Aha kabiri ni Saladeyum. Aka ni agace gaherereye muri Bolivia, kari mu dufite umunyu mwinshi ku isi. Kaba igitangaza mu bihe by'imvura kuko amazi yiretseho akora ikintu kimeze nk'indorerwamo, ku buryo awuhegereye aba abona ari nk'aho ibicu biri ku butaka. Fly Gesell. Aha ni aha gatatu. Aka ni agace ko muri Nevada muri Amerika, kari mu bice bitangaje ku isi kuko ni isoko y'amazi imena amazi ashyushye, agenda asiga amabara y'umuhondo, umutuku n'icyatsi aho aciye. Ibi bituma aho isoko iri hagira ubwiza buhebuje. Ahantu ha kane hatangaje kuri iyi si ni Yellowstone National Park. Iyi ni pariki iri muri Amerika, irimo urusobe rw'ibinyabuzima byinshi bitangaje byerekana uburyo isi iremye bitangaje, nk'umugezi ukikijwe n'umukororombya ndetse n'ibindi. Reka tunyarukire ku mwanya wa gatanu. Hari White Desert. Ubu ni ubutayu buri mu Misiri, bugizwe n'amabuye yakoze mu mucanga y'umweru, akoze mu buryo butangaje. Agenda akurwa n'umuyaga kugeza akoze ikintu kimeze nk'inkingi ihagaze ukwacyo. Iki ni igice cya mbere tubakoreye cy'ahantu hatanu hatangaje kuri iyi si. Ubutaha tuzavuga n'ahandi. Nitwa Nonshitsi Cedric. Kana subscribe, share na comment kuri Eagle Magic TV. Tujye tubana uko bukeye n'uko bwije.